Lijep pozdrav svima. Danas ćemo preći Laplaceove transformacije, to jest njihovu primjenu za rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Znači, ako imamo neku funkciju, mi ovdje koristimo uvijek u vremenskoj domeni, znači kao u ovisnosti o vremenu, f od t, tada možemo naći njezinu sliku f od s u kompleksnoj frekvencijskoj domeni. Znači, s je kompleksna varijabla. Po definiciji je to integral od 0 do beskonačno, e na minus st, f od t dt. I tada originalnu funkciju, f od t, preslikamo u kompleksno frekvencijsko područje f od s. Inverzna Laplaceova transformacija, znači da se vratiti natrag, je po definiciji 1 kroz 2 pi j, integral od c minus j beskonačno do c plus j beskonačno f od s e na st ds. Ovaj j je u biti imaginarna jedinica, to jest korijen iz minus 1 je jednako j. Ono što ste u matematici označavali vrlo vjerojatno sa i, znači ovdje ćemo označavati sa j. Znači sa j imaginarna jedinica. Laplaceova transformacija, mi ćemo se koristiti većinom ovom funkcijom, ovom definicijom direktne Laplaceove transformacije i to od 0 do beskonačno integral. To se često naziva jednostrana Laplaceova transformacija. Ako je integral definiran od minus beskonačno, onda se to naziva dvostrana Laplaceova transformacija. Ajmo sad vidjeti na nekom primjeru. Znači, ako imamo eksponencijalnu funkciju, na primjer NAT, kako ćemo naći njezinu sliku, odnosno njezinu Laplaceovu transformaciju? Po definiciji je to, znači, integral od 0 do beskonačno, e na minus st, f od t dt. I sad uvrstimo f od t da je e na t i riješimo taj integral. Najprije možemo, pošto su iste baze, to sklopiti u jednu. Znači, kad su baze iste, eksponenti se zbrajaju i onda imamo e na at minus st pod integralom. Tu možemo izlučiti ovu zajedničku varijablu t još, znači e na a minus s, zatvorimo zagradu, puta t dt i riješimo taj integral. Znači, integral eksponencijalne funkcije je opet eksponencijalna funkcija e na a minus s se množi sve skupa t u granicama od 0 do beskonačno i dijelimo sa ovom konstantom koja je uz varijablu integracije. Znači 1 kroz a minus s. Sad uvrstimo granice i pretpostavit ćemo za sad da nam je ovaj dio a minus s negativan, tako da kad gledamo koliko je e na a minus s puta t, kad t teži u beskonačno, da nam ovo sve skupa, ovaj eksponent teži u minus beskonačno. I tad nam rezultat e na minus beskonačno teži prema nuli. S druge strane, na donju granicu, znači minus donja granica, kad uvrstimo za t jednako 0, dobivamo dakle jedinicu i sve skupa nam izgleda ovako. Ovdje možemo, znači, još promijeniti predznak nazivnika da nam riješi ovaj predznak od minus 1 i ukupan rezultat imamo 1 kroz s minus a. Sad ćemo samo reći za područje konvergencije, znači kad nam ovo vrijedi, rekao sam već da smo pretpostavili da nam je ovo a minus s je negativno. To jest a minus realno od s mora biti manje od 0. To jest realni dio s-a mora biti veći od a i tad nam ova transformacija vrijedi. Znači, to je područje konvergencije ovog integrala, odnosno ove funkcije i za ovu definiciju nam cijela stvar vrijedi, znači kad je s veće od a. I sad smo našli jedan par, znači za eksponencijalnu funkciju a e na at. Dobili smo njezinu sliku, odnosno Laplaceovu transformaciju, da je to 1 kroz s minus a. I tako riješimo za gotovo za sve funkcije koje nas interesiraju. Pogledajmo na primjeru sinus
bt, znači sinusne funkcije, kako je transformirati Laplaceovom transformacijom, odnosno kako dobiti Laplaceovu transformaciju te funkcije. Po definiciji je to integral od 0 do beskonačno, n minus st ft dt, to jest uvrstimo umjesto f od t sinus bt. Ovaj integral se može riješiti na više načina, ja ću se poslužiti korištenjem Eulerove formule tako da transformiramo sinus bt u eksponencijalne funkcije. Eulerova formula glasi e na j od bt je kosinus bt plus j od sinus bt. Ako uzmemo drugu verziju da ovdje stavimo minus, znači e na minus j od bt, to je kosinus od minus bt plus j od sinus od minus bt. Kako je kosinus od minus bt jednako kosinus od bt, jer je kosinus parna funkcija, pišemo kosinus bt, a sinus je neparna funkcija, pa je j od sinus minus bt jednako minus j od sinus bt. I onda ako te dvije funkcije oduzmemo, dobimo e na j od bt minus e na minus j od bt jednako, znači kosinus i kosinus se pokrati, a sinusi se zbroje. Imamo 2j od sinus bt. To jest sinus bt nam je jednak e na j od bt minus e na minus j od bt sve skupa kroz 2j. I to uvrstimo gore umjesto sinusa u integralu. To jest, imamo sad integral e na minus st što množi ovaj razlomak e na j od bt minus e na minus j od bt kroz 2j. Sad možemo ove eksponencijalne funkcije izmnožiti sa e na minus st sa ove dvije eksponencijalne funkcije, to jest njihovi eksponenti se zbrajaju. I još možemo izlučiti t kao zajedničku varijablu, dakle imamo e na minus s minus j od b puta t, minus e na minus j od b plus s puta t kroz 2j. I to sad riješimo kao dva integrala koji između minus, to možemo tako riješiti, 1 kroz 2j nam je konstanta koja može ići van. Eksponencijalna funkcija je, kad integriramo ista ta eksponencijalna funkcija, kroz konstanta koja je u eksponentu, znači imamo e na minus s minus j od b puta t, u granicama od 0 do beskonačno, kroz minus s minus j od b. I drugi dio integrala je minus e na minus s plus j od b puta t u granicama od 0 do beskonačno, minus, kroz minus s plus j puta b. Ovo možemo malo srediti, znači 1 kroz 2j ostaje. Sad ćemo uvrstiti granice. Pretpostavljamo da nam je ovaj dio uz t u brojniku negativan, tako da nam je e na minus beskonačno, odnosno kada e na minus nešto puta t, kada nam t teži u beskonačno, nam daje nulu. Kad uvrstimo e na nultu, to je 1, znači to je donja granica. Ovaj dio i od b minus s smo samo ovaj minus ispred zagrade pomnožili sa ovim u zagradi. Drugi dio, ovdje smo ova dva minusa, znači ovaj u nazivniku i ovaj gore anulirali, tako da smo ovdje dobili plus, opet ista priča, 0 minus 1 u brojniku i dole je j od b plus s. Sad svedemo to na zajednički nazivnik, ali najprije da vidimo područja konvergencije. Znači, bitno je, pošto smo rekli da ovo mora biti negativno, da nam je ovaj dio realno od s minus j od b iz ovog prvog integrala veći od nule, tako da bi cijeli ovaj dio bio negativan. Isto tako u ovom drugom integralu j od b plus s veće od nule, što nam u cijelom dijelu daje da nam realni dio s-a, pošto je ovo sve imaginarno, znači minus j od b je imaginaran, tako da nam samo ostaje realni dio s-a mora biti veći od nule i isto tako u ovom drugom dijelu realni dio s-a mora biti veći od nule. To nam je onda područje konvergencije.
Ako to sad svedemo na zajednički nazivnik koji je i od b minus s što množi i od b plus s, u prvom dijelu nam fali i od b plus s, znači za ovaj dio, sa minusom, jer je minus i bio tu, i minus, ovaj minus, i od b minus s, koji nam fali u ovom drugom dijelu. I ako sredimo brojnik, vidjet ćemo da nam se minus s i ovaj minus puta minus daje plus s pokrate, tako, a dobijemo minus 2 i od b. Tako da nam se 2 i od i 2 i od će nam se pokratiti. U nazivniku dobivamo i od b sve skupa na kvadrat minus s na kvadrat. Tako da gore nam ostaje samo minus b, a dole nam ostaje i od na kvadrat je minus 1, jer je to imaginarna jedinica, puta b na kvadrat, pa imamo minus b na kvadrat minus s na kvadrat. I ako ove minuse još pokratimo, znači izlučimo u nazivniku i ovaj u brojniku i pokratimo i dobijemo da je ukupna Laplaceova transformacija b kroz s na kvadrat plus b na kvadrat. To jest, za funkciju sinus bt smo dobili Laplaceovu transformaciju b kroz s na kvadrat plus b na kvadrat. Tako dobijemo za Laplaceovu transformaciju, kad napravimo integrale svih tih funkcija, dobijemo jednu tablicu sa svim funkcijama. Ovdje su navedene one najčešće koje nam koriste. Znači, tako se može za svaku funkciju dobiti lijepo tablicu i onda imamo funkciju na koju naiđemo. Kako je transformirati, nađemo si u tablici i tako je transformiramo. Ovdje je naveden onaj područje konvergencije ili region of convergence, znači za koje područje konvergencije to vrijedi, ono što smo rješavali kod integrala i na što smo morali paziti kad smo uvrštavali granice. I ovdje su još pravila Laplaceovih transformacija, znači neka pravila koja vrijede i koju isto tako se koriste, odnosno koristit će nam pri pojedinim funkcijama. Ovdje je najčešće korištene, kod nas će biti za derivacije, odnosno prvu ili drugu derivaciju i tako dalje. I sad, za šta nam to uopće treba? Znači, za šta ćemo to koristiti? Ako imamo neku diferencijalnu jednadžbu zadanu, nećemo rješavati na klasičan način, nego ćemo primijeniti Laplaceovu transformaciju. Tad ćemo tu diferencijalnu jednadžbu u ovom frekvencijskom S području pretvoriti u algebarsku jednadžbu. U običnu algebarsku jednadžbu. Tu algebarsku jednadžbu ćemo riješiti i dobiti rješenje u kompleksnoj domeni. I onda napraviti inverznu Laplaceovu transformaciju, opet prema tablicama, i dobiti rješenje u realnoj domeni. Ovdje ćemo se još susretati sa nekim specifičnim možda funkcijama, odnosno distribucijama, točnije rečeno. Dakle, jedna od tih je Diracova delta funkcija ili delta impuls, koja je definirana tako da je za bilo koji t osim za nulu jednaka nuli, znači ovdje je svugdje jednaka nuli, a za t jednaku nuli ona teži u beskonačno i ima površinu od 1, znači integral od minus beskonačno do beskonačno i 1. To si možemo zamisliti tako da imamo jedan kvadrat širine 1 u vremenskoj domeni, na pravcu osi i visine isto tako 1, i onda smanjujemo ovu vremensku širinu vremena tako da povećavamo amplitudnu prema gore, tako da uvijek površina ostaje 1. I kad pustimo da t teži u nuli, dobivamo nekakvu distribuciju, tu Diracov impuls. Druga, ova je jedinična stepenica, ili step funkcija, ili često se naziva i Heaviside-ova funkcija. Takva funkcija koja je za t manje od nule jednaka nuli, za t veće od nule jednaka 1, a po definiciji se onda reklo da je za t jednako 0 jednako 0,5. Dakle, samo označuje da nešto postoji iza vremena t jednako 0, a prije toga je jednaka 0, znači step funkcija. Ove dvije funkcije su povezane, naravno, ako izderiviramo step funkciju, dobit ćemo delta impuls.
I sad pogledajmo na jednom primjeru. Znači, potrebno je riješiti diferencijalnu jednadžbu koja je zadana sa y derivirano plus 2y jednako delta od t. Pri tome da su početni uvjeti, znači y derivirano od 0 jednako 0 i y od 0 jednako 0. Uz korištenje Laplaceove transformacije iz tablice, dakle, y derivirano ide u s y od s plus y od 0, ali pošto smo rekli da je y od 0 jednako 0, ide u s y od s. Y ide u y od s, a Diracov impuls ide u 1. I tako transformiramo svugdje gdje je između plus ili jednako, znači ovo je linearna transformacija, Laplaceova transformacija, tako da možemo svaki ovaj dio posebno. Tako da transformiramo ovaj y derivirano u s y s, 2y u 2y od s i sve je jednako 1. Sada izlučimo y od s, ostaje s plus 2, to je jednako 1 i podijelimo se ovim što je uz y od s jer nas zanima rješenje y od s, to je jednako znači 1 kroz s plus 2. I sad radimo inverznu Laplaceovu transformaciju, nađemo u tablici, to jest y od s kad je 1 kroz s plus 2, znači 1 kroz s plus 2 nam je e na minus 2t step t. Step t samo označava, znači da ovaj rezultat y od t vrijedi za t veće od 0. I tako smo riješili jednu diferencijalnu jednadžbu prvog reda. Kako grafički prikazati to rješenje? Naravno, koristit se nekim softverom ko što je ovdje napravljeno, ali kako možemo ručno skicirati ovakvu funkciju? Znači, ako gledamo eksponencijalnu funkciju sa negativnim eksponentom, onda će ova e na minus t, znači eksponent od 0 biti jednak 1, eksponent od minus 1 0,37, minus 2 0,14 i tako dalje, recimo od minus 5 0,01 nešto. Ovdje su vam stavljeni postoci da vidite znači ova funkcija kreće od jedinice i završava u nuli kako t teži u beskonačno. I ovdje su postoci koliko posto tog prijelaza odradi. Znači, za jednu, znači kad se t mijenja za 1, eksponent od minus 1 napravi 63% krajnjeg cilja. Za još jedno to vrijeme, odnosno taj korak vremenski napravi 86%, 95%. Ovdje vidite za 4-5 tih koraka da je to 98, 99, odnosno gotovo cijeli put. Kako ovdje imamo minus 2 u eksponentu, to znači da će ta funkcija brže ići od ovog što je ovdje zapisano kad bi bilo samo e na minus t. Tako da će za pola sekunde ovdje napraviti onih svojih pas na 0,37, odnosno napraviti 63%. Za još jedno to vrijeme od pola sekunde, znači za dve te vremenske konstante, koje iznosi pola sekunde, 1 kroz ovaj 2, će doći na ovih 0,14. I tako dalje, vidite ovdje za, ne znam, 2,5 sekunde ili tu negdje možete uzeti da je došlo u stacionarno stanje, u svoje konačno stanje i da je gotovo na nuli. Znači recimo 6y dvoderivirano plus 48y plus 192 y derivirano plus 192y je jednako u od t gdje nam je u od t step t. I početni uvjet y derivirano od 0 jednako 0 i y od 0 jednako 0. Primjenom Laplaceove transformacije, dakle y dvoderivirano ide u s na kvadrat y od s, zato jer su nam ovi početni uvjeti jednaki 0. Pa pišemo 6y od s, s na kvadrat, plus 48, y derivirano nam ide u s, y od s, jer nam je y od 0 jednako 0, pa imamo 48 y od s puta s, plus 192 y od s jednako step t, a to je transformacijom dobivamo 1 kroz s. Dalje sad možemo izlučiti
y od s, jer tražimo to rješenje, znači sve što ima y od s izlučimo. Ovdje je i zajednička šestica, pa možemo i nju izlučiti i ostane nam s na kvadrat plus 8s plus 32 u zagradi, jednako 1 kroz s. I sad možemo podijeliti sa svime što nije y od s, znači sve što je uz ovu našu nepoznanicu, tako da dobijemo rješenje. Y od s je 1/6, 1 kroz s, što množi s na kvadrat plus 8s plus 32. Sad tražimo korijen. Ako imamo funkciju višeg reda, znači u nazivniku ovdje imamo jedan dio je funkcija drugog reda, znači s na kvadrat plus 8s plus 32, tražimo kad nam je to jednako nuli, tako ćemo naći rješenje te karakteristične jednadžbe nazivnika, odnosno polove ove jednadžbe. I s1, 2 je, znači minus 8 plus minus 8 na kvadrat minus 4 puta 32 kroz 2, odnosno dobijemo da je to minus 8 plus minus i od 8 kroz 2. Pošto su ovo konjugirano kompleksni polovi, ostavljamo ovu funkciju drugog reda kao što je, ne rastavljamo ju na dalje. I rastavljamo na parcijalne razlomke. Kako imamo jednu funkciju prvog reda i jednu drugog, rastavljamo na dva parcijalna razlomka. Znači jedan je kroz s će nam biti i gore imamo red niži polinom, znači ovdje je prvog reda, ovdje je samo konstanta nultog reda polinom, plus i drugi dio je drugi parcijalni razlomka, znači u nazivniku s na kvadrat plus 8s plus 32. Gore mora biti red niži polinom, to jest prvog reda i tako imamo bs plus c. I sad tražimo, potrebno je naći konstante a, b i c. To možemo naći tako da pomnožimo sve sa nazivnikom, znači sa s što množi s na kvadrat plus 8s plus 32. Tako dobijemo da nam je 1/6 jednako a što množi s na kvadrat plus 8s plus 32 i plus bs na kvadrat plus cs. I sada možemo izdvojiti koeficijente uz pojedine potencije s-a. Ovdje možemo odmah primijetiti da imamo samo 32 puta a s ove strane i to mora biti jednako 1/6. Znači sve što je uz s na nulto, to je 32a, jednako 1/6, odnosno a je jednako 1 kroz 192. I sad preostaje izdvojiti, recimo uz s na kvadrat imamo as na kvadrat plus bs na kvadrat, to je jednako, s druge strane nemamo ništa sa s na kvadrat, tako da je a plus b jednako 0, s čega izvlačimo zaključak da je b jednako minus a, odnosno minus 1 kroz 192. I preostaje nam izdvojiti ovo uz s na prvu, tu imamo 8a plus c jednako 0. To je c jednako minus 8a ili minus 8 kroz 192 ili minus 1 kroz 24. Sad imamo sve koeficijente a, b, c koje smo tražili, tako da onu našu jednadžbu y od s možemo zapisati kao 1 kroz 192, 1 kroz s minus s plus 8 kroz s na kvadrat plus 8s plus 32. I sad to treba malo podesiti da dobijemo tablične transformacije. Ovo dopunjujemo do punog kvadrata nazivnik, znači stavljamo s na kvadrat plus 8s, taj dio treba dobiti iz ovog dijela koji će biti s plus nešto sve skupa na kvadrat. Pošto je ovdje s na kvadrat, znači ovdje je jedino logično, pošto prvi ide na kvadrat, da stavimo samo s. A ovaj dio 8s nam mora ispast iz onog dvostruko prvi puta drugi. Kako je ovaj 8, moramo polovicu tog 8 staviti ovdje, a to je 4, tako da bi 2 puta 4 puta s dalo 8s. I onda ovdje stavljamo s plus 4, sve skupa na kvadrat. Taj dio će nam još dati 16, je tako 4 na kvadrat, a pošto smo gore imali 32, onda nam ostaje još 16 izvan zagrade. Odnosno 4 na kvadrat. I u tablicama potražimo
ovaj oblik nazivnika, pa ćemo vidjeti da nam u nazivniku s plus 4 na kvadrat plus 4 na kvadrat, a u brojniku nam mora biti s plus 4, nam daje e na minus 4t kosinus 4t, dok ako imamo samo konstantnu u brojniku, onda će nam to dati e na minus 4t sinus 4t. Tako da ovaj razlomak razdijelimo na dva dijela sa s plus 4 i drugi plus 4 kroz s plus 4 na kvadrat plus 4 na kvadrat. Znači dobijemo ovo i sad svaka od tih je tablična transformacija. Tako da pišemo 1 kroz 192, ovo nam je step t, ali pišemo 1 jer ćemo step t množiti cijelu funkciju. Imamo minus e na minus 4t ćemo izlučiti jer nam dolazi iz ovog dijela i iz ovog. Imamo kosinus 4t plus sinus 4t. Sve skupa množimo sa step t tako da pokažemo da nam ovo vrijedi samo od t veće od 0. Ovdje bi se mogli pitati dalje kako nam to izgleda, odnosno da li imamo ekstrema odziva. U ovom slučaju ćemo imati, a to ćemo naći tako da ovu funkciju koju smo dobili za odziv deriviramo i izjednačimo s nulom. Znači ako dy od t po dt izderiviramo, dobit ćemo 1 kroz 192, 4 na minus 4t. Znači tu smo derivirali ovaj eksponencijalnu funkciju i ostavljamo ovo kosinus 4t plus sinus 4t nederivirano. I minus 4t na minus 4t deriviramo onaj kosinus plus sinus, tako da dobijemo minus sinus 4t plus kosinus 4t. I to moramo izjednačiti s nulom. Jer tražimo ekstrem, ovaj 192 nam nije jednak nuli, je tako, pa se njega možemo pomnožiti i riješiti, taj dio nam ne utječe. Možemo pomnožiti u daljem koraku i sa e na minus 4t jer nam to isto nije interesantno rješenje kad je jednako nuli i dobijemo da je kosinus 4t plus sinus 4t plus sinus 4t minus kosinus 4t jednako nuli. Ovdje se kosinusi pokrate i dobijemo 2 sinus 4t jednako nuli, odnosno sinus 4t jednako nuli. To će se desiti kad je ovaj argument unutar sinusa, znači 4t jednako k puta pi. Za k jednako 0, 1, 2 i 3. Vrijeme prvog maksimuma, znači prvi ekstrem, će biti kad je k jednako 1, to jest ovaj t maksimuma će biti pi kroz 4 sekundi, odnosno 0,78 sekundi. Maksimum će iznositi u tom slučaju, to ćemo dobiti da uvrstimo taj tm unutar odziva, znači unutar y koje smo tražili, i to je 1 kroz 192, 1 minus e na minus pi, kosinus pi plus sinus pi, pošto je sinus pi 0, ovdje ćemo imati samo kosinus pi koji je minus 1, pa ćemo ovdje dobiti 1 plus e na minus pi, odnosno 1 plus 0,0432 i kad to sve pozbrojimo podijelimo sa 192 dobijamo 0,0543. Odnosno u postotku je to nadvišenje jednako y nadvišenja minus y u beskonačnosti kroz y u beskonačnosti puta 100%, odnosno imamo 1 kroz 192 1 plus 0,0432 minus 1 kroz 192 kroz 1 kroz 192. Taj 1 kroz 192 možemo pokratiti i u biti dobijemo da je to 4,32% nadvišenje. Odnosno taj cijeli odziv izgleda ovako. Dolazimo do onih 1 kroz 192, a ovo je vrijeme prvog maksimuma za 0,78 sekundi i tih 4,32% je nadvišenje u odnosu na ovo krajnje stanje ili stacionarno stanje. Zadana je diferencijalna jednadžba, a treba pronaći odziv y od t. Diferencijalna jednadžba ima oblik 4y dvoderivirano plus 16y derivirano plus 12y jednako u od t. Taj u od t je jednako step t, a početni uvjeti y
Derivirano od 0 je 0 i y od 0 je isto tako 0. Znači, korištenjem Laplaceove transformacije, gdje su ovdje tablične transformacije za y dvoderivirano, derivirano i y i step t, dio po dio možemo transformirati primjenom tablica. Toliko da dobivamo 4y od s na kvadrat plus 16y puta s plus 12y je jednako 1 kroz s. Sad možemo izlučiti sve što je uz, znači zajednički je y, njega i tražimo, izlučimo sve ostalo i ovdje imamo i četvorku koju možemo isto tako izlučiti zajedničku u svim pribrojnicima. Pa imamo 4 s na kvadrat plus 4s plus 3 što množi y od s. Jednako 1 kroz s i sad podijelimo sve sa 4s na kvadrat plus 4s plus 3. I dobivamo da je y od s jednako 1/4, 1 kroz s na kvadrat, što množi s na kvadrat plus 4s plus 3. Sad moramo provjeriti da li je ova jednadžba drugog reda u nazivniku s na kvadrat plus 4s plus 3 ima realna rješenja, odnosno realne polove, i kao što vidimo, ako uvrstimo, dobit ćemo da je to -1 i -3. Kako se radi o realnim polovima, rastavljamo taj polinom drugog reda na dva polinoma prvog reda. Pa će to izgledati ovako. Znači taj y od s je jednako 1/4, 1 kroz s, što množi s plus 1, što množi s plus 3. I to treba rastaviti na parcijalne razlomke. Pošto su svi polinomi sad prvog reda, tako ih rastavljamo da u brojnik stavljamo red niži polinom, to jest nultog reda, samo konstantu. Tako da to trebamo rastaviti na a kroz s plus b kroz s plus 1 plus c kroz s. I sad treba pronaći konstante a, b i c. To možemo tako da množimo cijelu jednadžbu sa cijelim nazivnikom. Znači sa s plus 1 i sa s plus 3. Tako da dobivamo ovo. Znači prvi dio a smo množili sa s plus 1 i s plus 3, to je sa s na kvadrat plus 4s plus 3. B smo množili sa s plus 3 i s, jer je s plus 1 bio tu, pa se samo pokratio. Znači imamo b što množi s na kvadrat plus 3s i c što množi s na kvadrat plus s. Množimo ga sa ova prva dva polinoma. Odmah možemo izvući a, to jest 3a uz s na nultu je 3a jednako 1/4, odnosno a je 1/12. I sad nam preostaje izvući ono što je uz s na prvu, a to je 4a plus 3b i plus c. Jednako 0, jer s druge strane nemamo ništa uz s na prvu. I isto tako uz s na kvadrat imamo a plus b plus c jednako 0. Pošto a znamo, to nam je poznato sad, i treba iz ove dvije jednadžbe dobiti b i c. Pa na primjer možemo 3b plus c reći da nam je minus 4 kroz 12. To jest, uvrstili smo vrijednost od a, odnosno minus 1/3. A b plus c je minus 1/12. Ove konstante možemo naći tako da, na primjer, oduzmemo od gornje jednadžbe donju. Znači imamo 3b minus b što će dati 2b, c i c se pokrati, imamo minus 4/12 plus 1/12. To jest 2b je minus 3/12 ili b je minus 1/8. Tako da smo našli b i sad možemo vratiti u jednu od ove dvije jednadžbe. Tako da je c minus 1/12 minus b, odnosno minus 1/12 plus 1/8 ili 1 kroz 24. Tako da sad smo našli sve koeficijente a, b i c i možemo vratiti sve u prethodni izraz.
sa izračunatim koeficijentima, znači dobijemo, možemo 1 kroz 24 izlučiti i onda imamo 2 kroz s minus 3 kroz s plus 1 plus 1 kroz s plus 3. I to su sve tablične transformacije, znači step funkcija, odnosno eksponencijalne funkcije. Tako da 1 kroz s ide u step t, odnosno samo u jedinicu, a 1 kroz s plus a ide u e na minus at. To jest, cijeli ovaj dio 1 kroz 24 je konstanta, ovo je 2, ovo je minus 3 na minus, puta e na minus t i ovo je e na minus 3t. Sve puta step t, tako da kažemo da ovaj odziv vrijedi samo za vremena t veće od 0. Ako to prikažemo grafički, to izgleda ovako negdje, kao što vidimo, vremenska konstanta ovog prve eksponencijale je 1 sekunda, pa kao što smo bili govorili za sustav prvog reda, znači za diferencijalnu jednadžbu prvog reda, negdje 5 tih vremenskih konstanti će doći u stacionarno stanje, odnosno u krajnje stanje, i tu možemo vidjeti za 5 sekundi je gotovo pa i došlo. Za sve praktične prilike možemo reći da je prijelazna pojava znači završila, da smo došli u konačno stanje. Pogledajmo sljedeću diferencijalnu jednadžbu, 2y dvoderivirano plus 4y derivirano plus 2y jednako u od t, odnosno step t, uz to što je y derivirano jednako 0 i y jednako 0. Naravno, opet se koristimo tablicama Laplaceove transformacije, y dvoderivirano ide u s na kvadrat puta y, pa imamo 2y s na kvadrat, plus 4y plus 2y jednako 1 kroz s, jer je to Laplaceova transformacija step t. Izlučimo y derivirano i ovdje imamo zajedničku dvojku, pa imamo 2 u zagradi s na kvadrat plus 2s plus 1 puta y od s jednako 1 kroz s. Odnosno, ako podijelimo sa svim ovim uz y, dobijemo da je y jednako 1 polovina, 1 kroz s, što množi s na kvadrat plus 2s plus 1. Ako tražimo karakteristične polove, odnosno rješenja karakteristične jednadžbe nazivnika drugog reda, s na kvadrat plus 2s plus 1, dobivamo da je dvostruki pol u minus 1. Tako da to možemo dalje pisati kao 1 kroz 2, 1 kroz s što množi s plus 1 na kvadrat. To rastavljamo na malo drugačiji način. 1 kroz s ide kao zasebni razlomak parcijalni i red niži polinom, a to je a, plus stavljamo s plus 1, a gore stavljamo b, i plus c kroz s plus 1 na kvadrat. Znači kad imamo višestruki polinom, onda rastavljamo na taj način. I sad za naći koeficijente a, b, c množimo sa s, što množi s plus 1 na kvadrat. Odnosno dobivamo da je to 1 polovina je jednako a što množi s na kvadrat plus 2s plus 1 plus b što množi s na kvadrat plus s i plus c puta s. Kako ovdje opet imamo uz s na nultu imamo samo a, znači 1a je jednako 1 polovina, to je prvo rješenje, i onda uhvatimo uz ostale potencije s-a, znači ovdje imamo 2a plus b plus c je jednako 0 i a uz s na kvadrat, znači a plus b je jednako 0. Iz ovog dobivamo da je b jednako minus a, odnosno minus 1 polovina. I sad uvrstimo rješenje za a i b u ovu jednadžbu koju smo uhvatili uz s na nultu i možemo dobiti da nam je c jednako minus 2a minus b, odnosno minus 1 plus 1 polovina, odnosno c je minus 1 polovina. I sad kako smo našli sva tri koeficijenta, dalje možemo pisati da y od s jednako 1 polovina, 1 kroz s minus 1 kroz s plus 1 i minus 1 kroz s plus 1 na kvadrat.
tablične transformacije, to jest 1 kroz s ide u step, 1 kroz s plus a ide u e na minus at, a 1 kroz s plus a na kvadrat ide u t puta e na minus a puta t. Odnosno, konačno rješenje je y od t je 1/2 1 minus e na minus t minus t puta e na minus t. Sve step t, da naznačimo da je ovo rješenje diferencijalne jednadžbe za t veće od 0. Odnosno, ako grafički to prikažemo, to izgleda ovako. Opet vremenska konstanta je negdje 1 sekunda, međutim ovaj t puta e na minus t usporava dodatno taj. Na primjeru 5 diferencijalne jednadžbe imamo jednadžbu 8y dvoderivirano plus 32y jednako step t. Uz y derivirano od 0 je jednako 0 i y od 0 je jednako 0. Tu vidimo da nemamo potpunu jednadžbu jer fali y derivirano, ali nastavljamo isto sa Laplaceovom transformacijom, znači iz tablice uzimamo i dobivamo da je to 8y puta s na kvadrat plus 32y i plus step t koji ide u 1 kroz s. Ovdje izlučimo y od s, to s imamo 8s na kvadrat plus 32 puta y od s jednako 1 kroz s. Ako to podijelimo, dobivamo da je y od s jednako 1 kroz s, što množi 8s na kvadrat plus 32. Tu možemo još jednu osminu izlučiti, pa imamo 1 kroz 8, 1 kroz s, što množi s na kvadrat plus 4. I to rastavljamo na parcijalne razlomke, znači to mora biti jednako a kroz s plus bs plus c kroz s na kvadrat plus 4. Dakle, red niži polinom nego je u nazivniku stavljamo u brojnik. Sad ćemo množica s što množi s na kvadrat plus 4 da bi našli a, b i c. To jest dobivamo da je 1/8 jednako a što množi s na kvadrat plus 4 plus bs na kvadrat plus cs. 4 puta a jednako 1/8, to je ono što imamo uz s na nultu, to jest a je jednako 1 kroz 32. Uz s na kvadrat imamo a plus b jednako 0, iz toga izvlačimo da je b jednako minus a, odnosno minus 1 kroz 32. I c jedino što imamo uz s na prvu, tako da c mora biti jednako 0. I sad imamo sve tri konstante, vraćamo u y za izraz u y od s, da je 1 kroz 32, 1 kroz s minus s kroz s na kvadrat plus 4. I sada imamo tablične transformacije, 1 kroz s ide u step t, to je ovaj dio, dok s kroz s na kvadrat plus 2 na kvadrat ide u kosinus 2t. I to onda dobivamo da je y od t 1 kroz 32, 1 minus kosinus 2t, sve skupa step t. Da naznačimo da nam vrijedi ovo rješenje za t veće od 0. Cijelo vrijeme ponavljamo da množimo s ovim step t za t veće od 0. Znači, ova diferencijalnu jednadžbu smo rješavali tako da nam je ova u od t, znači nekakva pobuda, nekakav ulaz, bio definiran samo za vrijeme t veće od 0. Tako da i odziv y od t, odnosno rješenje, će biti definirano samo za t veće od 0. Zato cijelo vrijeme za bilo koje rješenje množimo sa step t. I to grafički izgleda ovako. Dakle, imamo kosinus, 1 plus kosinus i sve skupa puta 1 kroz 32, znači ide od 0 do 1 kroz 16 amplituda, dok
nam se cijela stvar ponavlja, vidite ovdje za, znači jedna perioda je pi. Evo, prošli smo kroz 5 specifičnih primjera jednadžbi diferencijalnih i njihovo rješavanje sa Laplaceovom transformacijom, znači jednadžbu prvog reda i jednadžbe drugog reda koje su u 4 verzije s obzirom na kakve su rješenja polinoma tih jednadžbi. Tako smo i na različiti način koristili rastavljanje na parcijalne razlomke i dolazili do različitih rješenja. To su specifična rješenja jer ćemo se od sad nadalje susretati često sa takvim polinomima u nazivnicima koji se množe i koje je potrebno rastavljati na parcijalne razlomke kako bi mogli primijeniti inverznu Laplaceovu transformaciju i naći rješenja. Evo, lijep pozdrav svima!